Тут написано премиум, но тут как бы стоит машина Prestige, комплектация Prestige. Кому могу обратиться по этому поводу? А по поводу кредитования, кому могу обратиться? С кем могу поговорить? Ага. Кредит так, с кем могу поговорить? Рубльдің курсы түсіп кеткені автосалондарда ошондой айырмачылык пайда болду. Ассаламу алейкум достор, кутмандуу кушак күнүңөр менен. Баалар өтө өсүп кетти, 3 миллионго чыгып кетти деп атышкан Kia Rio'лорду. Ошол бааларды көргөнү келгенбиз салонго. Мен уккандан бир көргөн артык дейт. Андыктан кезектеги видеону кабыл алып коюңуздар. Атайын сиздер үчүн тарттык. Бааларын салыштырып, эски баалар менен салыштырып көргүлө. Кандай айырма болгон плюстарын, минустарын айтабыз азыр видеодон кененирээк. Достор, сиздерге стоону реклама кылып кетем. Бул жакта замена масла бар. Азыр акция болуп атат. Каждый 6-чы замена масла бекер. Эгерде сиздерде Kia Rio же Solaris болсо, замена масла 2000 рубльдан өйдө болот. Polo же Rapid болсо, 2500 рубльдан өйдө. Ремонт кузов, восстановление геометрии, покраска кузова, ремонт ходовой части, ремонт двигателя, тонировка. Бизди айтсаңыздар, 10% скидка кылып берет, сапаттуу, жакшы оңдоп берет. Достор, бизге эң жаккан жери могул жакта фруктовый чай бар экен. Ушул фруктовый чайды азыр ичебиз. Сон чай. Так, достор, келдик автосалонго. Автосалон Kia. Можете, пожалуйста, адрес сказать? Какой здесь адрес? Метро Окружная, да, вроде? Ага, все понял. Ну, так, вот бааларын көргүлө. Kia Sportage турат бул жерде. Kia Rio X турат. Так, бул жерде с пробегом Kia K5 экен. Базаны карасаңар. Базы с пробегом K5. 2.5 бензин 194 лошадиных сил дейт. 2020 жыл экен, 14 000 пробег менен. Дата окончания гарантии дейт 2025 чейин. 2 миллион 995 000 рубль дейт. Ошондо ежемесячный платеж 45 000 болуп калат экен. Так, канча жылга болду экен бул? По-моему, бул 5 жылга окшойт ошондо. Так, көргүлө буну с пробегом. Так, на Kia Rio турат. Комплектациясы премиум базы 2 миллион 515 900 рубль деп турат. Көрсөңөр. Бирок бул, по-моему, комплектациясы Prestige окшойт. Премиум комплектациясы мындай болбойт. Же тигил жака ошибка кылып жазылышкан неме депчи премиумду. Потому что бул Prestige деген комплектация, насколько я знаю. А я знаю очень хорошо дегендей. Премиумдук старт-стоп болот. Ошондо Prestige'дин базы 2,5 миллион болуп калыптыр. Негизи Prestige'дин базы 1 600 000 1 700 000 эле турчу. Бул предмаксимальный комплектация. Салонду деле ачып көргөзөйүн ичин. Бул Prestige эмес, бул премиум комплектация. То есть Prestige комплектация, премиум эмес бул. Предмаксимальный был. Бунун салону кожаный эмес, простой болот, опциясынан айырмасы. И бунун подлокотниги бар болот. Немеси минусу то, что старт-стоп жок болот буда. И сиденьясы простой болот. Кожаный эмес, тряпочные сиденья болот. Ошондон эле айырма бул. Премиум менен Prestige'дин айырмасы. Бирок бунун базы неме экен? Базы 2 миллион 515 000 рубль 900 экен. Можно уточнить? Тут написано премиум, но тут как бы стоит машина Prestige, комплектация Prestige. Кому могу обратиться по этому поводу? Так, бунун базын тартып берейин, пока тигин уточнять эткиче. Базы кандай дейт? 3 миллион 489 900 дейт. Комфорт комплектация. Kia K5 объемы 2 литр. Көрүп атасыңар өзүңөр. Болду. Буларды тартпай эле коеюн. Буларды деле тартпай эле коеюн. Бул Kia Rio'ну тартып көргөзөйүн десем, тилекке каршы ценниги жок экен. Ошого байланыштуу бул Kia Rio'ну тарткан жокмун. Kia Rio X экен.
Так, люкс дейт комплектация. 2 699 рубль дейт. 1.6 бензин, автомат, передний дейт. Ичini көргөзүп кетейин. Ичini тряпочный сиденье азы. Простой ле. Автомат коробка, монитор. Так, задние немелери, сиденьялары. Дөңгөлөктөр простой ле дөңгөлөктөр. Вот. И Kia Picanto. Bunun bazı kança eкен? Вот. 1.870.000 рубль. Стайл, комплектация стайл екен. Объем 1.2, 84 аттың күчі, бензиновый дейт. Автомат дейт, 4-ступенчатый. Kia Picanto. Мен таксистерге бұл қызықты емес болуш керек, бирок көргөзүп коеюн ишин. Вот комплектация стайл. Монитору жакшы экен, расположениясы. Вот. Өтө эле кичинекей экен бул. Бутун жок каласың го, мен бул жакка отура албайт болушум керек, по-моему. Бутун батпайт экен бул жакка. Жок, болбойт экен. Батпайт экен мен бул жакка, менин боюм 1.80. Садитесь. Спасибо, я поставил. Гражданин судья. А он не может сесть. Кыскасы мага ылайыктуу эмес экен бул машина. Азыр бул машинаны тартайын. Так, премиум. Kia Ceed. На базе 2 899 рубль. Почти 3 миллион екен. Оформление менен. Страховка менен 3 миллион. Айланат да бул машиначы. Еще бул хэтчбэк. Универсал эмес. Ошондой достор. Курстун рубльдин курсу түшүп кеткени автосалондордо ошондой айырмачылык пайда болду. А по поводу кредитования, кому могу обратиться? С кем могу поговорить? Ага, хорошо. Здравствуйте. А по поводу кредита, с кем могу поговорить? Камеру выключить. А? Камеру выключить, поговорим. Без камеры, да? Конечно. Я не хочу, чтобы... Не, не, вас не буду снимать лицо. Нет, да? Не хотите? Просто тогда условия скажите. Какие условия есть? Без камеры, да? Хорошо, тогда так выключу. Все, выключу. Достор, салам алейкум. Баларды көрдүңөр. Мен кредитный отделге кирдим, бирок камера менен тартканга уруксат бербей койду. Ошол себептен сүйлөштүк. Ал жак менен менеджер менен сүйлөшсөк, айтат, кредит мурда 12%тен 15%ке чейин болчу годовой ставкасы. Азыр болсо 24%тен өйдө болоптур. Кредитный ставкасы годовых. Бүгүн одобрение кылды дейт 23%ке физический лицого. Ошон үчүн азыр
база ошондой болуп атат, силерге тартып, көргөзүп, наглядно бардыгын көргөзөйүн дедим эле, бирок камераны өчүр деп өчүргөнгө мажбур кылды. Ошону айтып коеюн дедим, 24%тен өйдө экен, эгерде кредитке алам десеңер. Ошон үчүн азырынча машина албай эле турат окшойбуз, машина жөнүндө азырынча тартпай эле, такси жумуш жөнүндө тартат окшойм видеолорду. Эгерде бул видео силерге жакса, лайк басып койгула, бул видеону таратып койгула, достор да көрсүн. Анткени бүгүн мага 2 адам чалды, эртең менен чалып, ошо машина боюнча, кредит боюнча чалып сурашкан, машиналардын баалары боюнча сурашкан. Ошон үчүн салонго келип видео тарттым. Ошондой достор, баалар ушундай болуп атат азыр. Ситуация ушундай болуп атат жалпы. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, аманчылык, ден соолук, ынтымак, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бул каналга эгерде биринчи жолу кирип, биринчи жолу видео көрүп атсаңыздар, бөлөк да видеолор бар, могу жактан чыгат, ссылкалары ушул жакты басып, бөлөк да видеолорду, пайдалуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.